Thank you. Okay, Michael Singh jukin question khat ga dong inge. Michael LAMJATHANG ikhat itile imfalana ki ton lut di hitam. Just in one line, give me the answer. Itile imfalana ki ton lut di ham. I'm Let not him a take his time, resident. yeah. I mean, he's here as our guest. Go ahead, sir. I'm not a resident of Impal. I don't have any properties in Impal like other cookies do. So for me, going to Impal or not, that's not a priority for me. Peace na bol go ni telo onang may hay hoto. Na so I pinumay don't akyaw no so pinumay akyaw tanga akyaw vo amin lampia akaya ato alu athama hito hawla ta nang peace na ka bol go. that 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 incident is a different incident. No, So it's a different incident. Hello, Pizu Titu. A power kahol, a power in a don butang. Nazat Saham, na power not tongam, low ham. Nazat Saham. Thado pau ti ta ti pi a pau na A ti power ham. kating he dong. A power in Thado a pau ti hotang. ta mo. Hang it Thado Tado pau ti ta bow. ti. Hokasani Saham, Tado bow hitula. Thado pau na ti. Katohi, Tado bow, gay on cookie tanu. Okay, that's good. Itile nang ahle imfala inmun lomun sikita ban nei lo hela to ipitinga to nangin meilhei ho to ki chamding ateng le hiti aga chen khomding na ti ham hile It's not about ahle peace. nang It's about nang nang community ngai tang understanding nang between ayim Thado and fala bon ga cheng lut go lo pen chun itida na chu peace ga na ga sem gut ham No, I'm not making peace with Meitei. It's a community understanding between Thado and Meitei. And we want to make an understanding with all the community. don imasa thado ti hi tang na za chalo ham thado Thado, in pi I ngai tang Thado thado and I in pi want god Thado. thado in pi in zong I pr tha want a Thado. nang thil bol chu ama hon ka he phapo ve ati chu nang thado in pi hi nang thado in pi manipur hi na geng ho to bo hi chu mili mi nga thado in pi na nei hu chu no ho a hi adi chen in ki het tang thado tin lang nangin iso nangin kaso Thado, pozo se to hin hit Nang Thado ni ya. Hello, Nang Thado ni ha. thado kuki ka hi ke No, Thado ni ke yam ai mi ka kati. hi ke ai pau thozo se mi ka hi Let's not go into this debate. Hello, no national la Michael say LAMJATHANG right. hiti hi ka nga hiti hi ton so na gal ke pana hiti ka nga nang to ke holdinga nei don butang Cái nang thà in đầu cây phala in mun cái thà siki yong nei lo giá hela giá acheng lu ding bon hi lo hela chu nangin cha chu mail he ho to piece na ga sem god ipidinga cái piece mấy na cái sem god ham bỏ luôn mail he ho to ipidinga piece na sem god ham cái gì á cũng chưa mấy theo từng business sim điều hả cái họ tao cái nào luôn hả na simple eh No, to na hey kinalo le na til nang sang dinga chu peace na nang kasim Guys, yo topic ka guys. lo neutral. chu itida na ama ho to piece na ga sem god ham simple Hey. Lamza Uh, thang Maya. guys, tha do guys, kahi na ngay tia wo, tha ngay wo. do to me the kina point. Okay, just 1 second. Everybody will get a chance to speak. Okay. So Maya, if you are, I will give you a few seconds more, and then we'll go to the other speaker. All right. You guys just unmute thank your you mic. Yeah. thank you Yeah. Michael LAMJATHANG ngai ta na pon sil zong ka pon sil ki bang na pau to ka pau zong ki bang iton danu zong ki bang ine u zong ki bang hoi la ya tu nang ho to ke ho ki het na umaham hang in don bu no hoi lai Speak tu nang now. to ke ki het na umaham chỉ chú bốn xil chú ipi hả na na bảo thi chú ni tieng hả le nó na thi ni tieng le na lo nga kap ding na vui ding hi ki ho ma ka hiu to na ki het nam thì cái lòng bằng chân xây đào the identity chú cái sự chết mà sợ ngài na identity chú na iti try hiti nangin hiti gal hi identity kiti na nei got hi so ti chu di chu hilai ta chu di lo to na mi na sa na sopi na sangam ti san lon na hi so the hiti emotion sentiment chú cái ông hiti cái chân tâm I have hiti cái ông cái loss no sẽ ngai ta ni đồ chú na thì cái ngai ta ngai ta gal hi
ho na identity ki chep na ding hello chu I so pi na pasal na hi cho na til chang na lo ham na so pi no me akewa hungki me a anoi asu tham chu ke nu me in ka tho zo lo pi cho tu ni ge ayong ti yong chu hai mil hi tang tu pe ta hin ki chem hin ka ti chu tu pe ta hin isu in sungu hi su ke ding ke ho chu ka hi win nong ho chu na hi win ke ho to igal mi te wang ka ki tam diu a hi na ti chu avel velin ki gel to ngo na dam lo ni na thi ni te le na long chu bon hung khu ding na long chu nga chu a hung kap ding chu ke ho ma ka hiu chu o na lung na chu nga hi kalung na hi chu a hi wanga hi khat bei ve le phat ta ka gel kit keng le ibidinga nang ta bang mi man tam hin ibidinga nam piu sunga pang ding golova akale langa na panham mi pamai na hi chu o kalung nat dan hi hiti ni ho hi nang to na mela iti het hon lo wanga hiti ni ho hi nang to face to face a hiti na ko ma hung pau ding hi hiti hi ka nga lel hi chu nang to direct nga ki ho ding hi ka nga lel hi chu nu mei kei bon ne he nam nu mei kei bon kalung chang hi apo na ding umlo hi chu akoi na ding umlo hi chu kalung chang pasal na hi chu o ta pa na hi chu na ki het lo ham ta pa hoi la yat naga ki tum tha go te ham mi noi sat beb ki hi so tu ni kho a hi e ho sung chu ingol u zong le ikina u zong le ki naw hi te mi to ki gidel hi so mi apa Are mi we to having the real Lamjathang he uh, yes this is the real Function today. lamjatang and I think I have taken too long. Thank you very much host and co-host No, it's absolutely okay. Who is this LAMJATHANG Guys, must given Esther, please. important in this space? Hold on, yeah, there is a system here. Okay, there are so many hands have been raised. Okay, so let's go one by one. We all want to talk to him. So let's try to keep it very short and let's all give each other an opportunity to express what we really want to say. Yeah, I would request all yeah, let people, this minion speak. everybody, I would request everyone to not just unmute their mic and make comments. Otherwise, I will remove you. This is a serious space, and today was not a good day. So let's all, have some self-respect. Michael Lamzathang, I think Maya, are you done? yeah just give time to others I'm done Yeah. thank you All right.